Thirikari honge itiganite oro undu umwe na ruhonge rwa kuhurana na wendia na uhuthiri wa ndawa cia kurebia NACADA ni ikoretwo ikigeria kuhitana na utheremu na wendia na uhuthiri wa ndawa cia kurebia na kwambiriria tabarira itiganite iria ingiteithiriria uhuthiri wa ndawa ici makiri ugumeire mbeu njithi kuria aingi ao meingiranitie na maundu matiganite niguo kuona mbeca cia kugura ndawa ici ta heroin amu ni iri goro. Mwena wa Korogoco guku Nairobi ni mamwe ma matura maria makoragwo magumeirwo ni thina uyu no kuri na gikundi kimwe kia aria magarurite mitugo na gutiga uhuthiri wa ndawa ici na kwambiriria gucokaniriria muturire wao weru makiuga uhuthiri wa ndawa ici nduri ugunio wothe otiga guthukia muturire. Ukishatumia ile drugs au kuwa na second thought, ukishaipiga hivi unaona wewe ndio bazenga bazu. So ama youth tunajaribingi kuambia drugs si poa, wanaweza kukam na saa zenye at least zenye tunawakeep hivyo busy afikiri maneno ya drugs. Aingi andu aria mekuruhanagia na uhuthiri wa ndawa ici makoragwo magitogia endia matekumenya ngarama iria o mareigirira hari kurigitwo kwao na gutwara thirikari ngarama nene hari kurigita uhuthiri ya ndawa ici. Thibitari iria irigitanaga thina uyu ni ta thibitari wa Mathari National Teaching and Referral uria uri na kliniki ya mwanya ya Medical Assistance Therapy ni MAT. Angalia heroin use, unaweza ismoke, unaweza ivuta na unaweza jidunga, si ndio? Na ukiangalia wakati ambapo wanataka kupata usaidizi, so hawa watu wanakuanga na changamoto sana. Kliniki ino yambiriirie mwaka wa 2014 na andu 1560 nio magereire moko-ini mao. Dr. Ruth Korila akiuga ndawa iria mahuthagira ya methadone mundu ndabatie gutukania na ndawa ingi cia kurebia kuona no icungiririe thina na oho kuri mathina matiganite mundu angitiganiria methadone na mundu abatie guthie kuheo ndawa ino na kumenyuira thibitari-ini o muthenya. Wakati ambapo hamezi hiyo opioid anapata kitu ambacho kinaitwa withdrawal symptoms, zinakuanga very severe. So moja wapo unaweza pata ni unasikia unatoa makamasi, unasikia baridi, wengine wanalia, wengine wanaumwa na joints na tumbo, wengine wanatapika, saa zingine unapata wanahara. Kliniki ino ya MAT yamukagira andu aikero ciothe na arume nio makoragwo magumeirwo muno ni uhuthiri wa ndawa cia kurebia. Murugamiriri munene wa Ruhonge rwa NACADA Victor Okioma akiuga ni gukoretwo no theremu munene wa ndawa cia kurebia kuria rorota aciari ni kwaga kurumbuia migendere ya ciana ciao na amwe ao gukorwo nio maronia ciana uhuthiri wa ndawa ici. I can tell you every day there could be something new in the market for that is coming to the market. Unyui wa njohi ni thina ungiugumeire andu na irabu imwe ihinguritwo hakuhi na mathukuru undu uria uracangira arutwo a thukuru nyui-ini wa njohi undu uria oritie thirikari cia county gwiciria keri. Drug control is devolved, licensing of alcoholic outlets is devolved, and they are generating money every day by licensing. They should invest that money to save the young people who are suffering in addiction. Kenya iranyita mbaru makiria ma maabitha 100 a kuhurana na wendia wa ndawa cia kurebia kuma mabururi 54 ma gitaro kia Afrika kwambiriria muthenya wa rucio kigomano-ini kia 30 kia Honlea kurora miataratara iria mangihuthira kuhitana na thina uyu wa ndawa cia kurebia. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Mwirori.